Babalar baskan jol menen, babalar çertken kol menen, babalar aytkan koy menden. O kalın jurtum aktangday, baştaldı kulak salgıla, jakşılık bardın aldında, men жалгыз emes janımda, torgoy tildi tokondun, jerinden gelgen bala var, bolboso müşterektin ülgülü, törünen gelgen bala var, tökmölördün kademge, yenilen gelgen bala var. Kemen gerelsin barın arganda, keremet gözlü karaŋar. Bolsun bek balam gelemem, borunda jergemdin giçine, bolumdun gırdan tögölle. Kana komustu kolgun alsaŋçı, önörüň bar geçinde, daptayın eken görölü. Bul jolu kuşu önördüm bizge bolgondo belegem. Gödöndö gölküp turgandır anda, gömüskö jatkan önördüm, çetinen balam görölü. Emi жаңырған жаңы дой жылында, мына куттуң ушул актаңдай, төрүнө келген чагымда, өзүңүздөй агамда, көрүп турган малында, бул бакыт эмей эмине, ак комуз алып буйруса, а кепкеңе шо алып өзүңдөн, дагы алдыны көздөй теминеми. Uzartpay sözdü çeneyin, urmatsıyga bölöyün. Ungulu sözdü jölöyün. Kança var eken gazınan kalk aldında göröyün. Balam alıstan atartıp geldilen, ayılından gemde gep. Bayağın ustatım beden tuğan bay, anın dayınından gemde gep. Bolboso üçterektin körönü, oşol ayılından gep salgın. Torgoy tündü bir geste, tobulbulu toktogul, atamdın dayınından gep salgın. Korgoldoy bolgon çoң zalkar, eşmambette karaçı, elirgen akın ötüşkön, oşolordan da gep salgın. Emni bargana jönüň bar, oşodun barın bu yerden evelep dep tögüp gör. Andan geli jurtun karadı, kadan geliňe aytıp berip kör. Keremet ketmen tövönüno, men dagı bilgenim aytıp göröyün. Elinden kavar ayt dedi men el jönündö, özüňüzkö bugün bilgenim aytıp tögöyün. Oşol üçterektin doy jerinde, akındardın elinde, buna tuğan bayatam bilesiz. Tuğan bayatam atınan madaniyat üyü bar ele. Bro havalı biraz eskirip oňdolboy turgan çak ele. Hazır oňdolup işke berişti. Buyrusa işlerin aldını gözдөй jürüştü. Emi men oylop turam al jerde, atamday bolgon akındar çıksa ken dep tileymin. Dübürütüň jalpy kırgızım uksa ken dep tileymin. Oşondoy aruu tilekti, aruak tilep toy jürömün. Bolbosoň akimibis toy baş bolup, ayıl ökmöt koş bolup, keçe çakırganda bar delek. Uluktay bolgon akındın, erçi tavalıp al jerde, açılış kılıp al gündö, eliňe obany sal delek. Emin oylop oylop oldursam, aldıny gözдөй arwak, jılışıp dursun jumuştar, jakşı işlerdiň oşentip, jergilüktü biligin kıla bersin dep dileym. Kırgızdın dayım uul kızı, talantlı bolup aldıga çıga bersin dep dileym. Men жаңылыктарdan көп ugam, anan tok togulgan özgöçö, uşul madaniyat tarmagın hazır
Göz karашın oylosam jakşılarımında gelişip madaniyatkan bu yıl bir özgöçe göңүл bölüşüp emi tolgon tokoy jumuşlar çet-çetinen uşintip aldını gözдөй arıwakçıla versin dep dileyim. Çıgan uul kızdara kırgızga kızmat kılışıp oşol çıga versin dep dileyim. Жаңылықтың жақшысын айтып бердің жан балам. Разы болсын ұстаттың ақыреттің арбағы. Туған бай деген турақын анын екіншін өсе берсін чарбағы. Маданият сарайған атын қойған турбайбы жақшы болып тұрады жағы. Алемің аламға қанат жайғанға өнердің тиген жардамы. Емің айланайын жан балам, айырген күштеректің өрөні құлпырып тұрған уағым. Сілердей болған жаш балдар, ей, алдыны көстейім чұрқайым деп жұлқынып тұрған уағым. Елмірбектей қарачың инімдің атында анда қойдыңар. Маданият сарайға затында жақшы қойдыңар. Ел бердің анда жақшы зат, батырлығы құт болсын. Анан қылымда берген құдайым ақындығы құт болсын. Ошонда өрөнің өргө тілеймін. Өмірі дайыма жақшылық, аруақ жақшылықтар құт болсын. Еми балам келеме, екі саптан ел жұртқан ерінбей ырдап берелі. Берекесін ашсын чық, кемеңгер қырғыз елеми. Керемет болсын сөзіңден кебелбей балам төгөлі. Келер ки жушул маанында дағы далай ақындарды көрөлі. Мақұл болсың жан балам ушул жылы баралы, ел көңілін алалы. Алырас тоқтоғылдай жерімде толқында вырдап сіз менен ел көңілін алалы. Ұстатымдың төрінде ұңғысын сөздің салалы. Ақын деген ат менен алдына шығып ел жұрттың ошол бақылдап төгіп қалалы. Мақұл десең жан балам көкке чиктірбей қадімге, туған байдай ұстаттың төрінде жақын барады. Түндік менен түштіктің омынан аралап жүрген чағыңыз. Аның аралайлы барыбыз. Адалем кек маңдайтыр, ақындар қаңыр қылып азыр іштеп тұрған чағыңыз. Үлгі болғаны шындай, ақтаңдай болот жайыбыз. Ақтаңдайдан жайнаған ақындарыңыз шықса кен, алам үнін ұқса кен. Жана Нұрсұлтан менен Тынардай уылдар туыны бекем қармашып алуақ төкме болып шықса кен. Ел тиер дайым қызматта, елдер үнін ұқса кен. Емің ақыбал жайды сұрайлың, бұл түштіктен жаңылықтың ұғаны. Түштік десең жан балам бұның түріліп тұрған уағы. Түркін түстің жан балам киініп тұрған уағы. Мажырымтал құлпынат, қадымгі Сулайман тау суйқайып, ошарым жашарып тұрған уағы. Жаштарым өзі сілердей жасанып тұрған уағы. Ал эми жаштарымына биздей болуп жасанып турган убагы уламдан улам убакыт саат өткөн сайын ошары жашарып турган убагы. Сулайман тоң ойлосом ак дайрасың агылган бул жердин бермети болот турбайбы?
2 саптан айттыңыз, эми 4 саптанларың улайлы. Қарайлы балам Құдайды, тартпайлы бүгін мұң қайғы. Бұл баланы қарасам туғандар тақшала тұрған бал екен. Ақ батаң алсам өзіңді, мен дағы мақтана тұрған бал елім. Алемің өнерді берет Құдайым, емгекпенен еркің бар. Аға жұмыш қылып өт, түрілген түштік жер емес бүтіндей жеті доған қыдырып, болбосом желдей болып сызылып, улам өнерген арбын жаш балам. Тура көргүндө қызығып алыстап кетпе бұл жақтан, анткенің өнер деген ушунту улам чыгат кызынып. Эмиң улуудан алып кеп кеңеш, бизден алдыны көстө басарыбыз. Мынан ардактап сыйлау атаны, биз агайдын тилин алалы. Ак комуз кармабы ушинтип эл алдына келгенде, кызыл тилди сабалап кыргызга кысмат той кылалы. Эмиң агай менен бүгүн бир учурашкан убагым, ал жайыбызды сурашып амандашкандой убагым. Чакырсаң о мындай куттуу жерлерге, эми кечикпей келип турайын. Көдөнүңдө толкуган канча көл жатат деп билемин. Дагы да калкаң айтылчу сөз жатат деп то билемин. Алдында кылган кызматты жумуш бар ошол тилегим. Буйруса далай ырдайсың калың кыргыз журтуңа. Какшана турган чагыңда кызмат кыл балам кыргызга. Анткени Кудай берген чоң өнөр, бул кылымдык болот турмушта. Айтылган бүгүн тилектер кут болсун деп тилейин. Ак таңдайлар кыргызга жуп болсун деп тилейин. Азыр байкап жатамын, ой кылган ишти көргөндө, сүйүнүп дайым мен дагы сыймыктанып атамын. Болбосо түрүлгөн түштүк жеринде, жаллаба тоштун өзүндө, далай жаштардын азыр ээрчитип жүргөн маалыңыз. Аларга кеп кеңештин арнашып, терчитип жүргөн маалыңыз. Сизге дайым амандык каалабырдайбыз. Кандай өмүр сүрсөң да, кандай жерде жүрсөң да, сиздин аман болсун жаныңыз. Дагың элди кыдырып далай жерлерге бара берсин деп тилейм. Улууң ушул атадан калган өнөрдү элинен арынап агайым чаба берсин деп тилейм. Сиз ээрчиткен уул кыздар ак таңдай болуп эл журтка чыга берсин деп тилейм. Эми жаңырган муну жаңы жылында ошондой жакшылыктарды баарысына көп тилейм. Улуу залкар токомдундо сага тийсин илеби. Бул жаш бала бакылдайт жакшың экен тилеге. Улам түштүктө балам жатасың, токтогул түштүккө кайтчы киреби. Токтогул түштүкөң анан киреби, же түндүкөң аны киреби? Түштүк менен түндүгүн кайсы жака кирерин болсун бек аны билеби. Бирок кээ бир кудулакторлор айтып жүрөт, билесиз, токтогул эки жака да кирбейт дейт, өзүнчө болот билесиз. Эми тамаша кылып ыргылып, маанайды бир аз көтөрүп ырдап турган маалыбыз. Бир кезде токтогул таласка да караптыр, чүйгө дагы караптыр, жаллабатка дагы караптыр. Элмирбек акын айткандай, жаркырап жылдыз асманда,
Börkü de kандай jaraşıp oşol kezden oydosum bizge gelip koşul devanın altı duvan talaşıp alırız azırca Allavatqa girebiz oşonduktan tündügün tüştük bölbösten bardığın biri deysiyebiz Demi kaysıl jaka doy girse da kanday şartta doy bolsa da bölünböy dayım ıntımak bir eken kırgız eli biz oşo kırgız eldi süyebiz Kanday der eken desem balamdı bakıldap aytты жақшылық Rahmat atayın ақтаңдайға моментип атай келдің бастырып Тоқтоғыл жердің толтосы, тоқтоғыл жердің ортосы, тоқтоғыл өнөргенінде, тоқтоғыл қырғызто жерінде. Бұйырса, ошол қызматты қыла берген, ой, қымбатты қырғыз төрінде. Емін айланайын жан балам, ушул эфирде қандай ырдайт деп, атай саға баяқтан суроо салған чак эле, эми жүрөгүңдө болгондун элген айтып берөгөр, менин айтканыма көнөкөр. Эми кезекти сага беремин балам, керемет кандай ырлар бар, эми келечек үчүн төгөгөр. Баятан бери бул жерден о жакшы сөздүң айтыштык. Мен бүгүн сизге келип бир чер жазып турган убагым. Анткени көптөн бери көрүшпөй, көптөн бери ырдашпай, болбосо көптөн бери сырдашпай азыр сагынып турган убагым. Саат канчаң өтсө да дагы ырдаймын деп сиз менен жалпың элге бүгүн бир жагынып турган убагым. Эми күттүрбөй мени бат-баттан чакырып турсаң агайым. Төрүңө келип оң ушинтип дайыма бакылдап ырдап турайын. Балли. Мына дагы бир жолу калың журт амаңсыздарбы? Мына Ақтаңдайга атайын алыстан чакырып, Болсунбек Акматов төкмөнү, инимди, шакиртимди чакырып, бүгүн башында ушул башкача бир аз тарамети кандайын ушул эл журтка көрсөтөйүн деп экөөбүз кичине улуулардын уңгусун улап берген чагыбыз. Дагы бир жолу куш келипсиң, андай эми калың журтка ушул бүгүн Болсунбек Акматовдун аткарган чыгармаларыны бир ушул көрөлү деп атайын чакырганбыз. Келем калган чыгармалардан калың журтка эми аткарып берем бүгүн. Жанатан бери кандай гана залкарларды кеп кылдык. Токтогул Тууганбай эмне деген гана кыргыздын залкар баа жеткис инсандарын кеп кылып отурабыз. Замирбек Үсөнбаев атабыздын иштеп чыккан ушул Кожо жаш жөнүндө термеси санаторун ырдап берейин. Кожо жаш суречкини кубалап жүрүп отуруп, абилетимдин аскасына чыгат, айлананы караң кылып мерген эч нерсе көрбөй туруп калат. Ошондо капаланган эчкинин тилеги кабыл болуп, мергендин турган аскасы мелтиреген зоо болуп, асканын орто ченинде каргадай болгон кожо жашты суречки минтип каргып атат дейт. Баласысың ғой қарыппын, қуып қалмай артымдан, тоо күткөнүңдүн аныкпын. Таманы түштү жыртылып бутуңа кийген чарыктың, карапайым эмесмин кайберендин аныкпын. Айтканым укпай жүр челең эми мерген кандайсың, сага менин элигимди тарыттың. Тилекти берсе жараткан кайрылып, жүзүң көрбөгүн алыста калган калыкпын. Картайганча кутулбай карып, жаның сенделди, далайдан бери кожо жаш таппадың менден чеңгелди. Таалайыңа куткылсын ушул турган жерлерди кайрылып, жүзүң көрбөгүнө деги кайгырып калган элдерди.
Mergen bolboy kurup kal, askadan düşpöy turup kal. Çöp sargayıp güz bolsun, tamanın aldısız bolsun. Turup kal mergen askaga, tuğanga kıyın iş bolsun. Gayrılıp turgan jagıňa karagay çıksın butaktap. Kalgın mergen askada kara taştı kucaktap. Tolgono turgan jagıňa dolono çıksın budaktap. Tozulsun oy canın askada, mergen bozorgon taştı kucaktap. Halkın göçüp gelgenden o tegrek sazga kongondoň azgana senin tuğanın aldınqı sazga tolgondo. Elden usta jıynadı karagay kırkıp kıymaka düşürüp mergen almakan haraketти kılganda. Şatın sınıp kıyrasın ataң menen neneňiz gözünün jaşın tıybasın. Kadırlaş jarıň Zulayka kaygırıp bozdo bıylasın. Handan ayla tavalbay askada kaldı bir başın. Sögün taşta kurasın, elin göçüp gelgenden hiçbir ayla kılbasın. Akırı tacap tuğanın boyundu taşta mergende vagayının çuğlasın. Yerge düşpöy asılı askada kaldı bir başın. Kalap algan Zulayka karanı başka salınıp ben kantimde bıylasın. Aldımdı mergenge kimdin acal gündöp başıňa alıp gelsin ölümdü. Bir gezekte surasam berbey uğrattın alavaş teke tenimde. Hayır koş mergene sen bol kaygı tartıp gesel bol. Ben aytıp oldum gebimde. Ay valli, köpten beri bayağı Sureçkinin uşul kargışı dep bir кезде şu zamanımızın zalkары Zamirbek Hüsенбаев ırdap andan keyin көп ança ırdabay жүрөт ушул чыгармаларды. Мына бүгүн дагы чаңыртып, бул дагы болсо эл журтубузга bir баягы чоң сабакта Кожо Жаштын ушундай баягы кайберендерге кылган мамилеси деп айталуу. Негизи эле адамзатка ал Кожо Жаш аркылуу адамзат ушул жаратылышка айлана чөйрөгө адамзатка негизи эле ушу жан жаныбарга аяр мамиле кылып келген кыргыз элибизде. Ошону дагы Кожо Жаш мындай айтканда тастыктап берген дагы ал чоң чыгармага айланды. Балле, бар бол. Эми дагы кийинки бир жакшы чыгармаларга. Öküttü usaluk jaratты. Özgöçün armanduğun azaptı. Özöktü tıtmalap da bir tün. Özüngsüz dağı bir taň attı. Özöktü tıtmalap da bir tün. Özüngsüz dağı bir taň attı. Melcigen düğünüge batmayımçın. Men gelem sen eşik açpaysın. Men jetçü vaktını yılatıp. Men getçü joluma taştaysın. Getçü vaktını yılatıp, men getçü joluma taştaysın. Sensiz men adaşkan jöjöдөй, sen izdep çıypıldap jönümöy. Serpilsem bilmek sen bir sensin. Sen üçün bir жалгыз men ögöy. Serpilsem bilmek sen bir sensin. Sen üçün bir жалгыз men ögöy. Melcigen düğünüge batmayımçın. Men gelem sen eşik açpaysın.
vaktini yılatıp men geççü yoluma taştaysın. Men geççü vaktini yılatıp men geççü yoluma taştaysın. Süngüp men çıgalbasan ayt, sürüngön jaran ayt. Süyünüm bul merez mıyzamı, süygöndüğün ayabay. Süyünüm bul merez mıyzamı, süygöndüğün ayabay. Belcigen düğüne kıvatmayımçın, ben gelem sen eşik açpaysın. Men jetçü vaktini yılatıp men geççü yoluma taştaysın. Men jetçü vaktini yılatıp men geççü yoluma taştaysın. Men gelem sen eşik açpaysın. Balli. Баягы кээ-бир ырдалбай калган чыгармалар кайрадан ушул жаштардын арасында жаңырып ырдалып аткан бул өзү жакшы нерсе. Жана экөөбүз мына кичине алым сабак айтышкан чакта дагы бир жакшы ниет кылдык. Менин деле өзүмдүн ниетимде бар, ушул Актаңдайда баягы шакирттерди ээрчитип барып, ушул биздин Тууганбай устатыбыздын төрүндө, Элмирбектин жеринде, ошол Тобулбулу Токомдун ушул жергесин кыдырып, bir ел жұртқа өзгөчө bir шаң куруп, анан эстеп, ушул эскерип келебиз деген bir быйыл жакшы ой пикирлерибиз бар, тилектерибиз бар. Буйруса аны ишке ашырабыз деген ойдобуз. Ушул Актаңдай телөө көрсөтүүсү быйыл 25ке толуп, айрыкча ушул акындарды Ош Бишкек телөө көпүрө башталып, ошол Ош Бишкек телөө көпүрө аркылуу дагы далай bir жаштарды чыгарабыз. Ниеттерибиз, тилектерибиз алдында чоң буйруса, ошол тилек ниетке бардыгыбыз чогуу жетели деген ой тилектебиз. Бар бол, анда дагы бир чыгарма улайлык. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалында, Jür albayımın günde senin canındı. Beser git et mende jürgön elesin. Beltiregen ısık köldünü tağında. Көркің ұқмыш ақчыны да қарағат. Көп қараба жүрегімді жаралып. Гөнің болса бір белгіңдің ай білдірчі. Сүй албаймын киши жалдап паралап. Gönlün bolsa bir belgindi bildirci. Süy albayımın kişi calda paranı. Sürdöp getem kapıs жерден kavılsam. Geçirip koy men süydön janılsam.
жарашкансып көрүнөт кайсыл күнү кандай жолук салынсаң жалгыз сага жарашкансып көрүнөт кайсыл күнү кандай жолук салынсаң. Валли чыгармачыл ийгиликтер болсун бек. Рахмат кыргыз элибиз ар дайым ушу алдыны карай гана өсө берсин. Таланттуу уул кыздарыбыз көп болсун. Сиздин да ишиңизге ийгилик болсун. Ушу элтер жалпы элтер теле компаниясына терең ыраачылык билдиребиз. Ошондой эле Актаңдай теле долбоорунун арышы кенен болуп, ушул жерден мен деген залкар уул кыздар чыгып, ушу кыргыз элге кызмат кылган майлуу сүттүү ырыс кешиктүү долбоор болсун. Мен билгенден баштап ушул Актаңдай теле долбоорунан, ушул студиядан мен деген таланттар, мен деген ырчылар, акындар элге таанылып, элге жүзү билинип келатат. Мындан ары дагы ушу ишиңиздерде ийгиликтер болуп, талбай кызмат кыла бериңиздер. Буйруса биз ушул Ош Бишкек теле көпүрө аркылуу Алтын комуз байгесинде дагы жолугушалы, ошондо дагы бир акындар менен айтышып, дагы өнөрүңдү буйруса эл журтка көрсөтөсүң. Бүгүн абдан мыкты, мына башталышында эле кичине алым сабак менен баштап, анан абдан жакшы чыгармаларды аткарып, атайын ата артып, биздин Актаңдайга, эл тээрге, казынага бир жакшы чыгармалар тыштап, эрги бурдап бергениңе чыгармачыл ийгилик, бийиктиктерде көрөлү. Ал эми урматтуу теле көрөрмандар, биз болсо ушуну менен Актаңдай теле көрсөтүү соңуна чыктык. Эл тээрден алыстабаңыздар, биздин көрсөтүүлөр уланат. Биз болсо кийинки көрсөтүүдө сиздер менен жолукканча аман туруңуздар.